Venia helai muna MJP ho ngari picketing a current tel chan kha concern le lo nga MJP ho hian tun tum chu nge kan ti until boy pu ni su hi ho te senior MJP ho bina MPSC an nor ni adikatia om je chu tuna kam boy ni ho do me ni nikum me june ve tanga le tumkum january kara khan one time registration OTR and TR mikam takin document upload thilo nei ni chimom je chu china kha kan sai no le lo nga I a first document akha HSLC mark sheet and certificate ni kami mark sheet chu upload thai me certificate ka alo leng ko lo thai to chi ni chu wain kha ka an han metan meta angain ti ho kan no vek no kan submit and tian submit okay ting ma problem hum lo tak me ni asen kamo learning kom no wa chu wa okay tia chuan chumi ti okay le zo tu chuanin written exam po ka an tile ta ni chuan written exam ka achen pe chuan ting ati thau kan ni ta chuan nge ni MPSC kharin interview turan kom ne po ka dong ta dong ve to ni chu kami dong kha an en le kharin marksheet also marksheet is submit metric certificate is submit lo ki wang ka an phalo le ta ni chuan ati ta ka chuan kan ipon minal takin ka su ka pui ven sa mani ho zilai ho ta spend ho ko le chen wang kan ta chu ka su sei pi ni an phiat thim tho ko phiat thim ho tho ko chu khata khan an nala ka khan an na businessman nuwa an da ka chung kan pom to lo ti mi ni chuan ke chu ka sei chu mi ani smart le ya a then chuan in okay ti na chang thia maxi le nge ka certificate kha an lo la ko pa an upload me no ro chu mi chen ka chuan thim to lo ni amar chu ko sei ber chu nga tinge a ti ra tang khan written exam in phasa chu ho chu written exam ko phal lo to lo se la chuan interview ka an be sei lo me do na chu na chu written an thing ve kan ti thave me ma interview han thing la ta si lo ni chu la tak te chu kan ngai to pin na chuan e hi chu MPSC alo ni ta ke tia an system friendly lo lu tuk mo an ngai an online kami ngai an apps kan ro me kami friendly lo lu kha an tor chen khatari chen ka chuan an tan na chuan ni po mi tam ta gen pu hiat an upload tia thai in upload thelo ta kha chu ta ni wasi ka tan na chu upload thelo ho pa vai ho an ni lo ba state for min ni lo ba kan thai te ngai ni metric ko pass ve thap jom ko la tuini voter ko ni ve thap ta ni ta chuan marksheet ko ni khapa kha written lo ti chuan written exam lo pho to si chuan interview khan original certificate kar kai ro chu kan lo enam chu mi sa chu kan ti me om khania mara chu OTR hisab in kan tin ta wase OTR khan an certificate ka an upload du lo mi lo an upload thelo te kha document kha tom ta ni chu vai he ta chuan MPSC and claim in phadwe ve de sela in ham siklu tu lo sela MPSC din sangda rei chu thalai ta na sung te jom sarkar moya group B group C officer general officer ho ka merit base lak lo thuri ta ni atak ta chuan MPSC tun pha chen kan lo phato hei sangas go sun ko phato nam to mi chen na me ban ni ka shela wa unfair boka tun to wa wi chuan anti sol de liu le wa online system kha mami kha friendly lo chan kan to lo wa boy mi kan ne tuan ka ngai to hian MPSC ho tu te ngai to chang sang ni ta ka lo mu le ti sela he ta written anti thal lo chen interview tu mong ko don chung lo wa written anti tha he ta document OTR lo upload lo kha an pai la chin chuan ka seng khan mi theng ka chu khalai vela ni kum me jun vela tanga kumin january ka upload no do upload kim lo ania exam te po written te po pathum palil te man to ten ni chu mania ka client me la ka boy pi pa ke sa pe chu ati chapol ni ku hiat adang te po ka thin batch ko rin written da ke looking la ta sa tu nong bokhat an reject la don ti ni ani pe chu kum som thum le par hiat no ngari akumin dai to lo lak ni chu hai atan chu MPSC ka le dilo mi ringot chu bangin an stick la lampang ham stick po han friendly tu ni ka te ni chu bang he ta an lama ngari edit because an upload to ho fake chu rin tu ran ya
tuna an tanda la chun MPSC khan heta application notice an siama kami period ta aran submit ba kha consider thailawan consider kha enge puina kha an thiam lo thiam lo tu kha applicant ni lawin kan system online system chila tu job khane ki khani chu buina kan lo ne ma ro tu ei ka seng kan pm lu kummo ruling party lu kum ne karong kala ko sai du chu MPSC autonomous body ni ya chu o sam ta ti kai chu ni lawa amar chu sarkar hian MPSC tam hian kansil lai te MZP te hotena ni tina office kal andana anti pol ai hian ngai ni wat sela kan chief minister department sang tu DP ne sang tu ni boka thil ti ba dam chu mani lo chuanin anti khoi thak ron ka sayang nan ti la ti te nge ni kong thisiam ti ai pon kansil lai te an future teacher khal dom takta chuan goinia MPSC na ala ko te hi nakin lo ko kumwa kum sondela kan officer bo pe mo tak cheu tu dur tan ta ni chu wang kong che ti te le nge ni thil dang ho ai pon kan chalai te ba khuang ai tua fair taka transparent takan ko choka atul kati chu inbula ko kan se ngan dai chu ni ya singal ka se to a sa ga chatok lo wa he sa ta ga se le a ku ba ka ro lo ke MPSC ông thế là cái không mềm bị sâu bị thế hiện tôi mà có cái là MPSC hiện đi tôi cần cái gì là vậy thứ này hiện sẽ biết như ta sẽ biết số các đồng tiền nào ta đi ở đây mất thời gian lại thì ông hiểu chú MPSC appointment re hi sarkar na ti thau chu ni ma chu a function a ti tu ni ti lo tu ni ga ai ro to lo ni chu ba man ma de le kon kat ti to Mizoram mi la sa to in an exam tu ni ti ka omni chun domicile certificate kan ti tu na tuanin resident certificate ti ni ka te khang kha ai lo ni tu MPSC na ber ni lang chu सरकारी ना पोस्ट वर्क अन्य मो प्रमोशन टूरे मो एगो मो रेगुलराइजेशन टूरे मो चिरे रे का अंदर सीएमआ एमपीएससी ने ना ले लो रो खयन तितानी जो एमपीएससी का जो सरकारी ना भाई इन्फ्लुएंस लो टूरा नहीं है मारो जो तू नहीं है का सही जो ZPM लो बांको नि लगिन अनि न तका जो सरकार अतना प्लो लगे तो ने जो वाले MPSC का कन्फर्म टू तबिक तक चीफ मिनिस्टर DPNR तंग तो यन अदु चन अथु तो यन वो तो ले मिन इन फादिन बेदे हतिला जिल्ला ti diglo tem po masala tu de MMN kal levela kandam le namtan public interest zok azau zok interest kan ti tenatin ati te tho MPSC yan angai to tu na pon atak ta MPSC foi tu de tu kan siam kan bu lom ako ko fo lom mo a ka pu siam man ni po ni la ai kan ti thai lo an ti thai big lo thế là yên MPSC mà kan point soi sel ne na lo kai phun phi na tu na ron lang suak so ni ya mi phing ta chu soi sel ko kan lawa ma ro su tu ni su bi ka hi OTR chung sang ka ani tak bar ma yatin ne wala boka tu na yan MPSC le MZP ta hi in re mahar sa view ngem ni rin danin mania kasi pui ve to mo MPSC chairman le secretary to po control of exam to po kasi pui thawa anni pon kan sai to sak to ni MPSC ngata na din ye chalai ta na thok la tu ni ta ni so tu na ka lo sai chu an OTR ka document chen khat kha lo tel lo po ni sela MPSC la matan kha an foreign ni ve ka den ki ma tuang pui I document lo afel fam kim no ba e lo le nga ti sela bo mi lo tu ni anti du lo ba mi ka ni dei lo chu ti kha ten tia tu na pon ka sai chu ani le ati khan OTR en khan OTR afel lo khang ti exam ni exam tir written exam kha taram block wa lu la chu an fiel ani mo an tianga aran ti sa su me do na lo mo ba sa chu pe zan pon MPSC aran tuang chu khan document akin lo chuan afel lo chuan eng level apo kan reject thei ti kha ana sele ta dikrang mase kha kan chalai te kha ta interview level kan reject tur kan ti don mi kha mi le sa ni staff te po kan dei lo ni pon contract ta pon khami lo check tur ngot te kha chom thei reng an la serious lo we bo ni ka te ni chu wangin ai le ba pu lu tu ko mo chu wai ka gam le nam tan na an thon na kan se ta ngai selain itu tam nung affair tak lep merit dia sab kurang ini. Dari lain tidak lau cik kan, riu maya
ไอ้มีจงใจเราบ่อยพูดสักตอนนี้กัน Bởi vì về chú vắng tu ni su bi cả hiện cho nên MZP có được support một trăm. อ๋อเนี่ย politics สังสมสุขลักวัคซีนปนนี่เราไม่ละ political party แต่ยันกำตัดส่วนopposition party คุยปรานี้มันจะพิธีแต่พอมันนี่อามาเราชวนนี่เราจะแต่พอให้รอนหลังสวก Anh đi lâu. Thì hey MZP hậu ai mà hiện cái buổi cuối tuần này. Là sẽ MZP hậu này là anh MZP là bộ hắn bộ rồi cái liền ta. Cái phía chung ngồi rồi vừa nó có sự hiện ngay cả khám rồi. In tỷ số thì đi kêu rồi. Cho nên buổi rồi lâu nữa MZP tên rồi cho nên buổi khác bao nhiêu cái tiền này. Chú bảo buổi này MPSC hết thì khả ngay thì azar ha. MZP นั่นนี่รัฐสินมินดีมันเนี่ยเฮียนตู้มาบางตัวเรียนนรก Bang tu dia nur lo. อามาเราจู่ OTR siam chalok. โอ้ที่เสียมทัดข้านี่ทำไมจะตรอจู่เราอย่าจู่นั่นเนี่ยไอ้เจียงอ่ะเอ็มตาจังกัดสวยมากเฮียนอันส่วนไว้มันวางเดี๋ยวเราเองขาดาวางที่นี่ตาอมตาเนี่ย MPSC อดีตกันเอ็ม Kabulan say dan chu in khada chu kan suk se thi lo nga. Staff kan in dei lo an tia. Heta em tur kha. Moi bi pon lo. UPSC pon ti vek the. No UPSC pon ti vek the hala ya mi sang ni khadil tura. Thì thế là phong diom lo an du chon MPSC ko kan bas budin ni ngin MPSC kan main power kan manin contract system ko rin patay lo mun du ta ko chu wai anin la an easy ve de ko ni kate อันนี้ชวนสตาฟอินเดียเราเนี่ยชวนนั่นละคำมองไม่ตัวเรากันไงอ่ะ hay ba khi chu kan ti thei lo he chu pending ri ngai ti mai tur ni rengi na khami kha intil efficient ve dang se kal tum si khan pil la si lo lai khan abol kha pa ni tin china khan ka soi zu ko MPSC hi affair apoi mo em chan chu na dole na te Manipur ate chuan an public service commission ko tangin na mu to ta ni meri tan pinga ma se noi som nga thangin an na tu ra zir khan paisa mek thei lo chuan ma mu thei lo ni chu kini chu tiang lom ve lo ba chu vai MPSC kha sum le pai mo eng ma ha san na siam lo ba chu ai federal la tu nai ro chuan kan buan tak tai chu ego dia mo mi chapo ve na I'm quite somebody kan ni ve poka enge chairman kan ni ve poka secretary kan ni ve poka tina da hin ni ning ka hiya chu van kan share tu chu sakwan na to eng angal lel po ni la kan ti tu chu public interest ni puite thalai da ta na athat na tu ha kan boi pi tu ri อดีตครบเลยเนี่ยตัวน่ะที่ชวน IMPSC อ่ะแต่พวกอดีตเราชุดเตียงก็มีเชอร์แมนแต่ละเมมเบอร์อ่ะพวกอดีตเรามันติดฟังเราว่า ti lo OTR เราก็เสียมทัดข้านี่ไม่ยัง ang je chu OTR kan sunun lenga afsin mi taman ni lo tro mi taman ni lo ba zami khatba kan ni lo bang ni kum me june vera tala kumin january inkara OTR fill up document fill up kim lo pal ho ka kim lo ba kan sol jang la ni lo ba an online system kha anoi jang ni ta ni kan dina UPSC joining epok ka sayarin boithum ka interview ve to ni online na khate OTR an ti kan duzan za ke ko bin aspiration siamni chu ra join ning lo ta ni chu no chu kan ring me ya chu vai tu na yen ka chu khata alo ding lo pal omani chuan Kaya ma'am, an mani zo kan adik lo pala tin buat takin kan zirlai aspirant hong te ka an fil sa tur zo ko lo mission ka din ti thea na tinga puhet hai mi den ti thelo te o an khu an chang kang lo ni ve me BA mo MA mo pas nu ko nin online ka zai la tu ka ngai cheng lo chuang ke ni te po BTech mining LLB kan ni a khoi nam pong online kan thim chung nei ne kaya ma'am chu ban khalai chwa khan ka mu dan chuan kan sarkar ye kan zilai te khoi ka ka kil wo puye ni lo he ta ni ko ma me ju na sanga tun kum january kara OTR document fel ho ka ngai kha edit request anda to ho chu written exam ma anti thatchuan interview ko lo final kan thong long ti se zo de Ila salut tu ni. Ina chu ko sei chu kan goting anti du lo ko ti lam tu MPSC hen. Eng tungi enge ni fiata. MPSC system ani le yan. MPSC Mizoram sarkar ina chalai te na fair de na la khaina na siam la mi. Atak ta ka state dang a hen te pay chuan hetiang service combined service example koi an public service commission ni loin private farm lo mun ti tir de ya private farm kan chang bang de khoi dia MPSC nan ti an chang bang de ti thailom ni chuan private farm de poi police te po tuna police kan sarkar la tro chang bang de ko se bi ro
nga tinga changkang kan ti private farm in roi de lam third party MPSC an noli tu kan lak bona kan phalo ni chon MPSC khan kali pangal le kom sela tro kali pangal le kom de ni sela chon exam kondang la ti vera ka private farm ti ti re dei la Jharkhand lampang boina po kan private farm blacklist to private farm blacklist to pa kan pa we kyo na ke de han lam ti be sa ba ha boina ni ta chu ba wen MPSC ka anin de lam ni chon MPSC ka tro ten mila tuna heta an ha zong an ha overload an lo da tam tu chu anti the don lo chuan sarkar na da tal lai tak tak a chung ko senga democracy a chuan state sarkar chung minister le MLA te ni lo sarkar na tak tal lo ni ani le private farm han mi zo te si hen roi tu ngom veng en katiam khopa kim chu nam coloring lo wa ani lo pan an thok thea tuna po police hon lakhan ko se lakhan bairam farm la ni ka chuan fet kan du ni chuan an zung lo ni chuan okay zung lo din ti sela group a chau MPS MES le MCS so la ne sela MFNS wa ti la sela bak zam kha chu nge MPSC combined examination chau ti ti lo lo sela ai dei lo chuan mo kan sarkar in paisa nei lo wa stop lak da tu ni lo ni chun farm nang kha rui sela chu wan ka tu na kan boi ni chapom na ego problem ni nei klom zo in patim zo kan du lo chu wan ka appeal chu kan sarkar kan how to the chief minister big takin le MPSC how to the khong in ki te khong la bang kan nimina hela ani ne ka an tu te kha palo na kan ni tengin kami tu ta pe chu ka chap chu kiel chu tu na ka sei la pen ka du ko te ka mo chu wan khang ho kha tie ngor chu ve ngai tu kham ni MPSC kan din anh nói mi cái sở khoa là dùng MPSC ni electric department PWD department rồi anh mà ni lần khóc nan cần din lo mi pui te ta na ham chhat tu ra ta nam kan din anh nói mi hello hello chen khanin OTR one time registration chung cha khanin ham stick thu kha isoya am sick there chuanin advertisement apo hana chuaka an ham stick na point model chu disqualification chung chang any stage any level ya khan disqualification kha an kalpui theini amai ro chu kha advertisement a thau khan mandatory document kha an ziak lang bokani chu til ni dan tur anga chuan an portal tu na 2.0 hian kha eligibility ya an tarlan document mandatory document an tarlan kha an portal thara hian one time registration a hian in om tur ni om tak aslot pakhat chau aslot pakhat a khanin document pakhat chau upload theiten en ni chung si khan a om ta ni chula ya chuanin OTR an mani system thiam lo chu ni ta phota an upload lo phota tin ada sa thu dang a lo da ta ila chula ya chuanin disqualification kalpui le phanan a hmang tur khop chuan helai an system thiam lo le an system ti dik lo pia lama instruction pakhat na mumal taka pek om box si lo hi antinan reject tu na reject written exam at link thap to reject an ni chan tu instruction mumal pek om box si lo hi tu na hen MPSC reject phana nan mang miau sia hei hi disqualification kalpui khop nan chuanin an digbi ke mi ti la khan angma mimal ngai da chu logic de ko sei du chu mo undisqualified don chuan nothing an exam tir chu an chana la chuan pu hiat khlai vel en dik tu khan staff kan nei lo an ti o in nei lo jun ti vak lo la ro man lo bak in ti lo la tin dule staff kha contract in mo khiam deu computer khiam deu rei to an tama tro an mani regular employee pakhat officer en selan me an serious tok lo ani an that che ni khate ni an la thu tak lo ani le tuna hianin Mizoram mi pui in hial thaina tak pakhat a oma I comment tam tak ate po social media kan lo huwa chulai a chuanin tuna online portal 2.0 hi nikum sangi somni panga jun tha tanga kalpui khan dia jun na tanga tun kum January in kara po hianin form fill up tam tak a oma chumi nuwa chuanin MZP te thanem ngai na le nangma ngei po khan chinai ron soi to a OTR thuam chaka ngai na tam tak point te MPSC a selection in lo pe cheu to a chu tinge mo chen po ti ni to bokani mu thein tun mai ro chu tun thani kha chau kha ni ta chung malam zong na deal tu te khan form lo fill up to sia tu na tla hau hi an la tale an tale ngau tok don ti na khan ni mai ta lo tam tak hi
July chuanin equality china kan han soyang khanin khalai kha an job le top ni lo khanin July chu MPSC lampang hianin an du chuanin en stage po an recommend an lo nei to po an revisit thaya helai hi revisit an dik lo na hi inform sela revisit sela chu kan chatpui chu atira an mani chairman le secretary ka mulai po ko sai chu khalaya OTR chang bang lo kha pum se me ro tin an nuwa advertisement zone nuwa edit request on ko ho ani to chon an website on back to soft copy ka pum bok le ni me lo ko tia khata order kan chua to order khan om to min khing le lenga sente tunga khing la ta khan tro tuna ye gantina kan roi de chu I pakharin alo ship fulwa alo unload harsa anu fair khelea unload tani chumi chu lo big khata o samdeva unload khan inge inge amu sakina to tro chu walin mizo thek thewa khan o samdeva unload load le upload le hosa dewa mu upload ke nge danglam tu khoti chu walin tu na kan boina chu heta atira khan allo check hek man lo wa written allo penny to si chuan mo chu da chuan basic enge atira check de ka penny atira ka enge check de an check chu basic document an tia kum birth certificate qualification development me the resident certificate ne development matric certificate le mark sheet ka chu apoi mo lo me the mo chu khang kha in exam tir kan ani le khang kha heta allo thing be allo ti thabe interview in ko ni chon an original document ka insist me ula no kan du bero chum mizo di anem mizo ko la tu ni em qualify them a kumina pa kem ile chu ai pa mo so written at the time is of konia apo mo be written at the time ti ka nga mangai lovin eta maxi akum nge SSLC certificate engagea pian kuma je ka pam hinga je ka chu song chu division first pass ti ringo dunia eta maxi de nei khap to chuan akum support na ba certificate dang aloni le inge ta khan metric certificate anei lo wanga e reject na to chan metric certificate a chon ni jia adigem apa aming apen na ko metric first pass ni nge roll number chu zani ti ring khaniyo kha dang wa umbek to chu wa ta kha chorin ai lulin khap paten chu ani le tuna hianin point pani vel che ka zo to lon pa ta chuanin MPSC chairman lo ni ta la revisit kha MPSC na til interpretation ani emo an local pui dik lo ba chon revisit theya recommend pe to po asu theya ati tha the ni ta chuanin tuna zero lai tena aspirant tena har sana an to OTR chungchang a hian ing tiang in ei kalpu yang I revisit anga isiam sala I plan nange chu ngai to manipur ka til na ni ta ni pu min khatiem ro India constitution po amendment and siam central act po amendment and siam state act po siam thelai MPC na autonomous body ni in thua in siam tha thai ni ka khang tin ti that lo wang in ti that du lo chon in chapau ti na ni ya in ti dik lo ka admit ve se ula a system ka lo ngai ve de wa ka he kan ti dik lo ni kon submit la ro khai kan ti boy la wang chu ka disqualification na om na wang ti se kan lom tek bom nom ka khai ge harai me ex aspirant ka written at vega interview an ko ba an enchianga a certificate om lawan tia na interview ma le an na do na sin atinga interview turai ngai lai khan athente an veng te ke TP te an ben so me khan lum pi ve tu ka pi ve to lo pro tu he ri ti lai te kan nak SSLC certificate om lo SSLC certificate chinge pa bing pian kum school division adang om adi ko mai kami chungcha pe ka chon valid list an langa sia ha tang ten exam written exam pe turin tla tuna tlasa angin aron phe in semia si lo kan written ten han pe ya interview tura kau ang kau ka da ka ni kan nuwa ko le lo an tia kang anin bua se na thakha chuwa in bua se le an sum sen zong zong kha an khongai tla khop mai ya chu vari ka se chu MPSC chapolo mero se machine an ti solve ni me tin information technology kan la sang bang lo ti ka ta ani ta ke an tui bera ka inti la autonomy in la ngari independent view ni lo kan thlai ta tin tinge kan ti theng fer de bin o
Congress ruling level ngai to levin unwritten exam hisapin o tini written na mak mukholong ko mo bere interview tuin adigam apa block president ni ZPMM ti khapoy mo lo chu bawin amak bera khan a thachon na tinga interview khan kan mak vela interview thei down tu kan ngai to pui tu zok ani lo ba me a top nan kaputhil pahat le cha ni tuna hianin mi puite hi min bis guide ve thei thawa WhatsApp ate Facebook ate comment chen khata te po chuti ang koi lek post su tam khop maya MPSC lampang tu chuaka khan edit request at thaya lo man te adik cha amai ro chu ni kuma application lo form lo fill up to te po khan ni tuna hianin OTR hianin edit request in an siam thavek to amai ro chu ni kuma form fill up wang ani kuma form lo fill up to awang ha ni are do to fa ta don thau ti na ang kha alo ni ta mai ro chu tuna edit request a thei vek to lom ngen tlang chan tu ti hian ni pui tam tak hian ni ngai dan an ne ya chu man ni kan sei ni ta ni edit request in phala and then submit le to chu inform le silo fi ni edit request ta chu na chu ta chuan in last date of application kha MPSC an pom si chuan ni kum September tha a ni na dil na chuak kha chu ni kum September tha last date ni ta se tu na yang pon siam tha se ji om lo ti na ni mi chu ko sei chu ka kain ka boy pi te mela ka kain te mela kain che pon boy pi sa te chu phe chu ali exam pa khada aran chu ka khan ti chara ka personal interview tu len ko ba angai le lo ron tia pathum khoran chuk le nga ting tu angai tai la angai le lo hir sin ni don itinge khapa khan ten inge aswal na chu metric certificate upload lo wang khan ting lo par ngamo inge metric certificate chu inge rang ka chak engthil lu nge ni metric certificate ase ipen kuma zia ka ko school tang pass ke zia ka first division second division zia ka chu song chu ni tro chu wang kan MPSC hin kan aspect no chan puyen tum lo bani ka te ni chu lo in ti thei khum lu to su khai ka te ni chu ZPM sarkar ka 5G kan ni ve 5G kan ni pension MPSC yen kan sarkar ka timin chme me ani top nan tak pa okay sir hun lai ni ho pelo tuna hianin mania MPSC NMZP chana aron kha media te pokalo mogi sei tak aron ne ya MZP na chang le ve le ya chula ya chuanin MPSC khanin za tuna boina to khi za zela claim te an ni percent claim te an ni aron ti an thuje ga khan chuan MZP khan za zela te in asang hiawang aron ti ya te khin na pakhat aron da chu veti doctor lak tung chang khan MAH and VS ta khanin mi zale pathum mozi mi zale pakhat khan form an fill up mi somsari le pali in exam kha written exam an pe ya atoba mi pali lak tura khan mi pali chia written tur khan an tling ta mi somsari kha document an titlata ni chulai chu a person ha sang view thei ni person alaw don chuan chulai ya chuanin anni khanin tla anni khanin shelo re nga MZP tu so ang khan an tla anni document na tla anni an shia chana kha chu MPSC an zo chau kha ni ta tuna hianin mi zaruk bor ve lan nom ang khan an soya thet yang boina nei hi boina nei in shemia lo tam takia om thiang em achan chu interview tu chia hi MPSC lampangin manual in a check chin sia chumi ba khelaya lo tlave ti thabak lo kha chu engti khong mai sia dan om lawa ai ring hela MPSC aten zo te ni lo chuan chula ya chu mi sang tam taki document tla hian ni thiang em ila kha nangma mi mang ta mi se chumo zau gulen ka se ngamo kan se dula tak chu India ma president ru gar here president ru chu tinga ni thai when the state machinery cannot run as per the provision of the established law tene omi je tu 12 thi amunim na hamnal trauma ise pong 12 thi ma 12 thi kha atha tu hu chung ngi nga state ab mu chulo jo kha state ka president ru la pon pop the a thi tle me lo no pong se tingo chini lo MZP kha mi som lak pong pathum lak po kha MPSC kha lo ti sol sela percentage atem ti wan apal zu thiang lo citizen pakhat a fundamental right ka equal opportunity ka a derive chon MPSC ka rangai tadian chu wan MPSC ka khoicha thailo ani lo khoicha the ne tu na po an kalan chak zela tro chon mani po fin ka te a chune chon kalan khai ko te nai to se
ฉันน้ำลูกว่าให้ก็ตัวมา MPC เขาฟังก์ชันเทเลยคิงเซลล์สิน MPC กันมันนะฉันเองอินทิเทตัวเลยอินละบอสเลยตัวนึงกันเสียมเรา MPC กันทลายแต่สเตปโปนเนี่ยส่งเราแต่ทลายเวลาหมดตานะเสียมเรามันนี่เพราะจู่บางเนี่ยเพียงที่เวลไม่มีค่า excuse อมเทเราถึงพอนี่เสร็จแล้วกันดูตกเขาตั้งแต่ตัวกันใส่ตำดูทุกจอนินconfuse ไม่มีพลังอ่ะนี่ต้องกันเลยกันเราเมื่อโดยตัวนั้นกันใส่เนี่ยฉันนี่ก็ใส่แล้วกันละamma kanติดตัวมาราจูไอ้ฮีอดีตเรื่องโจกติละกันดูฟังนี่ก็เราไม่ตัวอ๋อที่มีปุยน้ำฟังปอนMZP กับปองต้องบ้างงตัวนี้เราสตูเดนต์คอยตัวเนี่ยสตูเดนต์นี่ขันเรามีปอนปุยน้ำเรากันดำเลยน้ำตาลทั้งกายรับทาง MZP และ MPC เขาติดก็ใส่ดุนจูหล่อไหม อันหล่อไหม